Tiakuwa na ingana mkomba hapa tena bangi bale hapa kabande iko twasi kubalivaga tunaomba msamaha kwa sababu ya weather na mochi kwa itaba ingana kimotanya balivaga lakini ndio na requestinga onya ino moteri Nairobi chairman Nero Borumbaki Nyamira kuna Rogers Mosoti Nakuru kuna Pastor Nakitokumoroka Pastor Menza na Pastor Choki tafadhali try to register so that litera ulitoke ase data bono ntobwa TV kundi bitatu bya WhatsApp na boigo abantu bangumbu sana batokonyete na abantu bangumbu anu mwese asemore Nyasai abasesini bono okay yeah thank you tuwaimbe tutugusangiriria na chibe story tugusangiriria ikindi cyatumikire bono yangwande I'm going to hand over was already na kore hand over to the committee nere gaiga committee ne batangasere kerege ndomuna kere na maega ya mangana ya mo ni gochare gaiga mamu mabochere maya na tatu mabochere maya na onde wens orata konye family anyale kuruteche ebesa moja kwa moja gochi asemi abaibori abatiganya sai abasiseni nabo bateri ntwasangire tichibesa tulesana no ile gaiga asedeke ya matangazo na Neno Mpole pia kuna pesa ambayo inatakikana kutangaza. May the Lord bless you. Lakini ngenteke Mungu batei konyo yo mino akoreteki ebe ngatari momoro mino tari mwana mino onye kwanya romonto taito mokonye. May God bless you. Thank you so much bro Dennis Onyamo. Yamono na inchi. Karatiga sinini treasurer. Karatiga sinini. Egento kera kiengencho kumonto moro ginero kuna go complain. Monto moro gigo monto ri otabwati ko ganiyo yo se familia ye nere ri kora complain. Geko kera gotore ga so gochanga saidi geko kera gakina tochaga gatore tokore ngetabanda bonsi biko toko gendanga. Lakini ngito mwana to amotigire no mochando. Iko bono sieko monuo kiri toko choke ngora geko kera bantu baramba maitike nto bagokora. Thank you so much. So omongwano yo unate bokorega singie sana. Ege kogera igabwatu Jeremiah no koboko kodyo okorega singi na bali bateri bonsi na basani bali mu mubwati serious century ya mone yende na mu Mubusi TV mmefanya kazi nzuri. May God bless you so much. So tibe stirire ngachiaba bia mono na kitatu yes onde wensi utarasoa ase group ya bateri koranje soa twekiri kirububere ogasoera ncheno mogachi Augusti Gospel Artist the Pastor Ezra Kiriama abaminto bana kuru abaminto babo songo yani kisi wetera soborai bwa Dennis amona otiso na intubu na toko bwaterana chibesa wekera bono echiko na gosoa lakini chiri bwe 53 80 chia soire asende igo chesi 80,000 yes bono otorochie miana gento chibesa nkona gochachire oyo taratheche yes sana manyiti nimbo atabasani ba nimbo atamusani no ko Jackson ko Masimba ruguru kera cheta America ogwete kumanya kuritumanya inaga dio musomba wasirie ndugu yao teto ko beka basanya sibagasweke kundi magu na watu manage konyora 18,800 18,800 thank you so much kulia maraike kana kunyora kuna kunyora Jeremiah to atenere and ndio toka na studio tukoni tangani ali might records yes services. Thank you so much genda go chiaria setina to machi message bono na ndi confirm jatomirwe boy brania chibes chiri 80,000 chiri chia gosi kindly genda setina chito mogo chioro okay. My microphone. Yes, confirm. Chibese chicheito. Bate chibesa. Na ba
tochibekamo torange sana kama chibese jike Mr. Morara ko na baba petrol yakuma ko mosibati onere gaki oriwe chemist okonyire Jeremiah kukufa na kupona no chemist USA akoro kunga Margaret Morara kara ake simyo mobrania omo itaike yemo okonyire familia sana. Okay, thank you so much. Kindly nganjene soma bangwana ba Jared Jeremiah 200 ambali batumira ucha namba ya idina Zabron 200 Mercy 250 Leonida Saudia 600 Priska 200 ambali bagwacha dia mangana ya live alafu kuna Priska 200 Doreen Machogu USA 5300 Everin 250 Everin again 200 alafu Alice 500. Thank you so much. Asante sana. So nganjere ngoncho kiboino moinende ngoja. Kuna wale wanafuatilia hii maneno, ni vizuri tusome pesa yao. Jackie 500, Andrew 100, Anthony 200, Philip USA 4200. Yes. Alafu nani mwingine? Haya, thank you. So hiyo ingine ni 7400 plus 7400 plus 4200. Au ni watu wako online wale ambao wametuma pesa yao. God bless you so much. Thank you. Asante sana. Mwaburusi mwana naro tuendeke kama kuni ya sini. Kama na you. Haya, thank you so much. Mangana korto koja se familia akamana gotoa 15000 ase committee yale kubanga na ndaga tutebichiwe se chiko